Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналыбыздын көрөрмандары, урматтуу мекендештер. Алыскы жактан көрүп жаткан биздин YouTube көрөрмандар. Бишкек кабар бүгүн базардан кийинки сиздерге жолдун жээгиндеги аралаш Япон, Корей, немец, орус унааларды оң рулду, правый рул, сол рулду арзан срочно сатып жаткан унааларды чагылдырмакчы. Андыктан көңүлдүү экранга буруңуздар. 10-15 минут бойы сіздер менен жолдун жээгиндеги базардан кийинки кечки базар деп коет, кечки унааларды сіздерге чагылдырабыз. Анда эмесе баштадык. Биринчи унаа ушул Кабан 140 унаасынан баштайбыз. Жылы 92. Мотору 3 объем дизель мотор экен, Муссон мотору. 210 миң сом. 0709 87 33 39. Bundan keyin Honda Stream unası var. Жылы 2001, 2 объем, $3800. 200 миң километр жүргөн. Расход жүзүнө 7-8 деп жазыптыр. Bundan keyin Mark 2, жылы 2000, 2 объем, $3000. 0502 13 00 37. Mazda Demio unası $3000, жылы 2003, 0559 80 67 47. Mercedes Seshka правый руль, жылы 2002, 2 объем, $3000, 0706 62 48 48. Bundan keyin Matiz көрсөтөбүз. Жылы 2006, 140 миң сом, 0555 55 27 23. BMW 525 160 миң сом нет, 0706 24 14 13. Ушунун жанында өзгөчө бир сонун жасалган бул жерде Honda Accord Tarnova көзүндөгү унаа турат. $230 миң промек жүргөн. Жылы жазылмаптыр. Объем 2, $3800, 0700 71 64 84. Без вложения дейт, эч кандай жасала турган жерлери жок дейт. Баасыны келишимде сүйлөшөбүз дейт. Subaru Forester 2 объем турбина, жылы 2001, $3500, 0755 21 08 89. Bundan keyin кызыл түстө Mazda Demio унаасы турат. Жылы 2004, 200 миң километр жүргөн, объем 1.3, $3400, 0704 62 45 62. Mercedes-Benz 320, объем 3.2, жылы 2002, транзит номерде турат, Россиядан келиптир, $290 миң сом. Долларга эсептегенде $4000, 0708 50 53 45. Артында көрүп коелу. Өткүрөч. Салон bir көрүп коелу. Насос. Кайдан табасыз эми насос? $3.2 объемдо Ешка унаасы турат, жылы 94. $3000, короткий автомат, 0700 52 93 91. X5 3 объем дизель, $6500. Номері 0707 86 34 33. Audi S4 2 объем инжектор, 190 миң сом, 0550 52 41 79.
Nissan Presne жылы 96 объем 1.5 72 000 сом 0500 25 25 71. Mercedes-Benz unasını ko'rsatamiz. 2 объем компрессор, коробка mexanika, $4700, 0707 44 10 77. Honda Fit 217 000 promet жүрген жылы 2005, объем 1.5 $5100, 0558 12 02 92. Honda Step Wagon Spada kuzov жылы 2004, 2 объем $7300, 0703 68 81 33. Toyota Camry 20 kuzov жылы 97, 2 объем gaz benzin $3000 dedi. 0550 146 449. Өзіңіз айтпайсыз ба? Қаншаға бересіз бәлкім? Бола тұрғанда. 195 онда 2800 болып қалады. 28. 195 000 сомға беремін дейді. 190-ға деле берейінші. 190-ға деле беремін дейсіз, а? Ақша ебай керек болады. Ақша керек болды сізге. Левый руль мінекі автомат, газ, бензин мінекі газ менен оталып тұрады. Бензинге переключу, газға өчірдің. Оталдырғанда мінекі бензин менен оталады, сейчас переключается на газ. Аша экономичный по городу 12-13 дейді газ мененче. Ошондо 20 сомдон эсептегенде сравнительно бензинге 6,5 эле жок болот, фиттен да аз жейт. По трассе 9 жейт. Чолпон атага, короче, 1000 сомго полный бак куюлат, барып, кайта келип, 2 саат айдайсың да, городто ошентип жайына барып келатсың да. Документи газ, бензин бүт баары эметилген да, өзүм Казакстанга Документи деле бар, а? газ, бензин деп жазылган мынакей. Закон эметилген да, бүт баары. Казакстанга барып келем да ошого жазаткам да. Мынакей койдурганыма 1 жыл болду мынакей. 18-декабрда койдургам газдычы. 15-инде койдургам, пока эметилчү ошо. Дагы ошондо 2 жыл гарантия берген газтачы. Дагы 1 жыл гарантиясы бар, простой да, эми. 4-те поколение. Пробег 320 км жүрөт, правильно экен? 320. Без вложения дедиңиз. Без вложения. Айдап эле мына өзүң отуруп айдап көр, коробка бүт бар, отличный. Ходовойн любой маяка, грунтовый дорога болса чык айдап көр, жумшак. Урматтуу көрөрмандар, ушул Toyota Camry унаасы өтө срочно сатылып атыптыр. 0550 146 449 деген номерге байланышка чыгып сүйлөшүп көрүңүздөр. Мында бир аз кузуунда жумуш бар дейт, бирок негизи өзү экономичный, ходовой мотор жагында эч кандай жасалуучу жерлери жок дейт. Шашылыңыздар. Toyota Avensis 2001, механика 2 объем дизель. $2500, 0706 436 706. Мотор 2.4. Nissan Primera универсал жылы 2000, объем 1.8, 180 000 сом. Долларга эсептегенде $2500 дейт. 0709 503 300. Ушул эле Nissan Primera'nын жаңы үлгүсүндөгү жылы 2002 объем 1.9, механика дизель 170 000 сом. 0700 616 295. Мындан кийин бул жерде Honda Stream унасы дагы базарда турат. Мындан көрөлү. 2003 коробка автомат, объем 1.7, $3800. Канча алат эми боло турганы? 3-5. 3.5. Окончательно. 3-4 турат. Жакшылап сурайсаңар. 0706 970 596. 596. Бул Honda Fit'in 2010 жылы чыккан, объем 1.5, коробка автомат, левый руль, $7500. 0772 11 12 13. Ачыкпайчы? Honda Fit. Golf 3. Жылы 93, объем 1.8 моно, коробкасы механика 5 штука, 150 000 сом. 0555 91 77 90.
Honda Step Wagon RF 2 үлгісіндегі Step Minivan жылы 97 2 күп. Расход жүзіне 9 деп жазып тұр. $4500. 771 10 82 87. Матизге вариант бар деп қой, братчик. Варианттар бар ма? Не варианттар бар ма? Матизге доплата қылса. Матизге жеңіл мыналар екен да. Бола тұрғанмен наличка болса қанша алады? Тұрған наличка болса 290. 290 сом есептегенде. 290 мың сом. Honda HR-V жылы 2000 автомат вариатор. Объем 1.6 $3800 0500 99 99 92. Honda Getz жылы 2004 объем 1.6 190 мың сом 0704 700 077. Opel Zafira жылы 2000 объем 1.6 $2800 0500 2 27 00 28. Honda Inspire автомат жылы 2000 объем 2.5 расход 10-12 деп жазып тұр. Басы $3500 0706 20 46 49. Toyota Prius жылы 2007 объем 1.5 автомат $7500 0708 102 256. Devlanis учеті Россияда жылы 2009 1.5 тілеке қаршы бағасы жазылмап тұр 0702 33 89 34. Бұл жерде номері дағы күртіп екен. Жалбат номерінде ешқа тұрады 3.2 объем жылы 93. Қанша екен бағасы? $5000. $5000 деді 0707 31 85 32. Бас $5000 чоршып кетпей көрушілер. $3,500 деді. 3.2 объем жылы 2000 автомат 0704 пе? 0704 42 96 45. Бұл ешқа қанша болмайды? Ешқаның тоқтай тұрған бағасы қанша? Беткен сізге емес. Сізге емес па? Салонын көріп қойлы. Бұл ормаштар тұқты. Honda Fit 2003 1.3 $4000 0703 59 17 39. Mazda Demio 2003 жылы 2002 екен, коробкасы механика, объем 1.3 190 мың сом 0703 09 60 91. Toyota Estima жылы 2002 $4800 газ бензин 0772 41 93 93. Бұнан кейін бұл жерде ақ түсіне тұрған ешқаны көрсетеміз. Mercedes жылы 96 объем 3.2 $3300 коробка автомат 0706 202 660. Honda Fit сатылбайды деп жазып тұр. Honda Step Wagon жылы 98 2 объем $4300 0709 84 47 35. Golf 3 Universal жылы 94 объем 1.8 моно. Тілеке қаршы бағасын жазылмай қалып тұр 0706 78 62 62. Honda Odyssey жылы толық түрде жазылмап тұр, бірақ бағасы бар
$3500 0709 51 72 22 çıtırıdı. Bundan keyin Hyundai Accent tunasıdan turadi bu yerda. Jili 96 1.3 объем 0702 81 40 41. Qanchaga olgan bular? 110 ming so'm. Golf 3 jili 93 18 120 ming so'm. 754 04 41. Bundan keyin bu yerda Toyota RAV4 Pro jili 96 chitiruvdi 2 kub benzin 155 ming so'm. 0501 91 10 09. Volkswagen Passat B4 jili 97 mexanika 1.8 mono. Сколько? Asnerlik emas bu. Bahası жазылыптыр 0700 0507 535 453. Matiz 2 jili 2008 08 объем 155 ming so'm 556 07 66 00. Bu yerda Jigulini mana shunday bortovoyni izlaganlar bo'lsa ko'ringizlar. 87.447 kilometr yurgan, jili 2007 1.5 объем 120 ming so'm. Коробка mexanika 0704 433 284. Subaru Forester jili 2002 2 объем 5 turbina $4800 0702 26 13 30. Honda Accord jili 2002 2 kub $3000 öte срочно dedi 0768 13 33. Qancha oladi bo'ladigani? Yo. Boshqa bo'ladigani qancha oladi? Sizga? Qancha oladi bo'ladigani? Bola turgan 2.6 bo'lsa. $2600. BMW 525 jili 94 2.5 объем mexanika $3300 0709 94 14 54. Honda Accord jili 2003 2 kub $5100 0707 65 15 51. Subaru Legacy B4 5 turbina 2001 2 kub $3100 0702 78 05 14. Toyota Ipson jili 2002 2.4 объем передний привод $5100 0709 76 88 33. Bo'lishi qancha bu? Golf 4 объем 1.6 249 70. Qancha oladi ekan? Bo'la turgan bo'lsa 180. Toyota Altezza jili 2003 2 объем $4200 коробка avtomat 771 35 45 35. Honda Odyssey jili 2001 2.3 kub $3700 0709 61 02 36. Bo'ladigani qancha oladi ekan? 35. 35. $3500. Hurmatli Bizning kanalimizning ko'rarmanlari, bugungi chaqirishda yo'lning jagidagi unalar uşular bo'ldi. Video yoqib qolmasa, siz sizlar like bosingizlar, keyingi chaqirishgacha biz bilan chog'ib olib turingizlar. Ko'rishguncha. Like bosganni hech qachon unutmangizlar. Bizga bir gana like kerak. Sizlarning so'nishingizni dag'dag'a bo'lsa atqaraveramiz. Ko'rishguncha.